Special report from Croatia, Zagreb. Dobro večer, dragi prijatelji, dragi ljubitelji nogometa, ljubitelji jogo bonito, sambe i lambade. Večeras specijalno za vas izvještaj Ernesto Romel, vatreni vlog iz centra Zagreba, trga Bana Jelačića. Evo, konačno su složili ovdje jedan ekrančić za nas, 200.000 koliko će nas biti i koliko ima sati, negdje ide pola 7, 8 sati, još sat i pol do velikog polufinala hrvatske reprezentacije i Argentina. Gaučosi danas su na redu, da vidimo hoće li vatreni i njih pospremiti laganini prema doma ili ćemo mi igrati možda za treće mjesto, kako god da ispadne. Biće dobro. Ekipa se polako počela već okupljati, Stimmung se polako diže na internacionalni nivo i budite uz nas, mi ćemo vam pokriti sve važne događaje večeras koje se dešavaju ovdje u našem lijepem Zagreb gradu. Evo, gospodin, recite odmah. Može. Vaša prognoza? 2-0 za nas. Ništa, ako smo mogli poslati Mesija, nema na doma, možemo i Mesija poslati i idemo u finale. Znači, Messi se vraća večeras kući? Pa ja sam rekao, gledajte iza 22 sata film Messi se vraća kući. Hvala lepo. Hvala. Evo, gospodin je optimističan. Ja velim, kako bude da bude. Već smo na visokom nivou. Evo, gospodine. Biće. Koliko zastavica? Koliko je bilo 3-0, jel? Zadnji put, jel? A to je bilo, ali nije za polufinale, nego dali su da ih... Evo, ko kaže? Šta? Gubimo, dobijemo, kako? Penale? Dobijemo. Će biti penale, neće? Ne možemo, ne. Ja mislim da dobijemo ništa od penale. Mi imamo navike. Regularno vrijeme, 90 minuta ali mi imamo naviku i Argentinu. Znači, boli nas kurac za penale, idemo odmah riješiti to prije. Mi smo njih naučili dobivati. I ako dobijemo gol, vraćamo se. Sa njima nismo nikad penale izvolili. A bomo vidjeli ne? Što bi izvolili kad mi možemo 3-0, mi naučili. A ako izgubimo, idemo, šta, u subotu opet na treće mjesto ovdje ili? Opet bomo slavili, ili tako? Mi ćemo slaviti uvijek. Slavimo. To... Brazil hoću. Rio de Janeiro, Carnaval do Brazil. Sada, ali večeras ide tango. Tango Buenos Aires. Tango. Vatreni vlog, budite uz nas. Stay tuned. Ajmo ekipa, tu smo kod, di smo Štrosa. Ne, to je KNK, Štros. to je Tomislavac. Evo, našli smo kocka, nije, šta ja znam. Naš Fićo. Fićo, nije Fićo Fiolić, nego je Origigi. Fiat. Kako imamo Boriće. Origigi, reprodukcija bivše države. Starog auta. Fiat Cinquecento, jel je? Nije. Kako nije? Fićo, nema veze, Cinquecento simta, ovo je sastava ona. Pratite nas, molim vas, pratite nas na YouTube. Lajkajte, šerajte, subscribe-ate. Idemo se baciti polako. Evo moj komentator, gospodin Dalibor zvanji Ravinjo. Gospodin Ravinjo, recite. Kažem, ovo je samo početak, molim vas, pratite nas na TikTok ili Ernesto Romael YouTube. Živjela Hrvatska! Naprijed! Ajmo! Naprijed! Lopso. Tu smo, Ernesto Romel. Evo nas, dragi prijatelji. Ernesto Romel in the house. Here we go again. Vatreni vlog. Polufinale Argentina. Tango večera se pleše. Da vidimo ko će otplesati do finala. Ovdje smo se postavili na Cvjetnom trgu. Naš dragi Čiro koji je počeo. Prvi majstor vatrenog, izumitelj vatrenog ludila. 98. u Francuskoj. Onda nije došao u finale. Mi se nadamo
da ćemo ovaj put doći kao i prije 4 godine u Rusiji. Gledamo atmosferu po gradu, već se okupljaju mase navijača, ovdje se nalaze već u cijelom Zagreb gradu. Idemo vidjeti patrola, navijačka vatrena patrola. Di je Štimung najbolji? Budite uz nas. Vatreni vlog Ernesto Romel. Stay tuned. Da ti skidam, golmane, molim te, budi mi, molim te večeras ko što si bio protiv Brazila, što si bio... U finalu smo! U finalu smo! Odmah smo u finalu! Šubašić je počeo sa tradicijom dobro. Šubašić. Dražen Ladić. Prvo Dražen Ladić. Naš Ladić, prvi golman. Prvi golman. Pljuvali su ga prije Francuske da je rupetina, da vata muhe. Kasnije isto Ispalo je, onda je Šubašić došao i sad je naš... Dobro, Pletikosa, da ne zaboravimo. Nećemo i Pletikosu isto zaboraviti. Stipe, svaka čast i Stipu našem. Povijest, našu nogometnu povijest. Samo sam htio reći, znači, našu nogometnu povijest, što se tiče svih prvenstava i svega. Gospodine Ernesto Romel, što imate za reći? Povijest je ta da smo 6. put sudjelujemo i 3. put u polufinalu, možda i 2. put u finalu. Toga se nadamo i doček vatrnih ovdje na trgu da bude, ako Bog da sreće, možda ove godine, možda ako sreće da Bog, možda ove godine ako sreće dade Bog, pa da osvojimo više tu konačnu zlatnu medalju! Ajmo Hrvatska! Ajmo Hrvatska! Da napokon i zlatnu medalju osvojimo, da im pokažemo da smo mali, ali da nas ima, U boj! Za narod svoj! U boj! U boj! Za narod svoj! U boj! Idemo! Hrvatska! Hrvatska! Hvala lepo. Se pridruži nama. Mi smo, kak se zove, gledajte. Vatreni vlog, Ernesto in the house. Here we go again. Da, cijeli svijet će nas gleda, Hrvatska naša, CNN, BBC, Ching Chong TV, Chinese. Mi smo youtuberi, gledajte nas, Vatreni vlog, Ernesto Romel YouTube channel. Najpopularniji channel u našem Sesvetama. Najpopularniji channel iz Soblinca. Šetat kroz grada, vidimo di su vatreni hotspotovi, di se najviše navija. Ovdje baš i ne, imamo lijepog DJ-a, evo DJ Miksa, daj pokaži DJ-a, DJ, Mr. DJ. Lapso. Čovjek muziku stavlja, on je zagrebački David Guetta. I sad ćemo malo obilaziti, nema više puno vremena, nekih 45 minuta do početka utakmice protiv naših prijatelja iz Argentine. Messi i kompanija se suprotstavljaju danas nama, da vidimo će im uspjeti. Ko će u finale, a ko će za 3. mjesto. Stay tuned, vatreni vlog, apso, idemo. Vojska navijača se slijeva prema trgu, a mi baš idemo kontra stranu. Vojska vesela, kad pustim šešir na čelo. Evo nas ovdje na Štrosu, Štrosovi hamburger festival. Najbolji hamburger je u gradu, a mi tražimo najbolju nogometnu ekipu ovog polufinala. Uskoro, za par minuta se nađemo na trgu, ekipa, i budite uz nas. Možda pojedemo koji hamburger, ne znam. Idemo dalje. Piše jedinoj ljubavi mojoj, oči sve te vide samo tvoje boje i bude.
Okej, okej. Moja ljubav je tu. Te ću sada navijati. Lopta prema Juranoviću. Modrić, još jednom se traži Kramarića, ali Paredes dobro iskočio za Argentince. Jako agresivni Modrić, McAllister bez prostora, McAllister gubi loptu. Modrić ima Kovačića, evo Matea, i Perišić to je strani, Kovačić proti dvojice. Kovačić, sad kaže prekršaj. Paredes va a Otamendi. Fernandez. Odmah Perišić prema Romeru. Baš jebem ti mater, u pičku ti jebem!
Jebe mu Miša. Jebem ti Penal. mater! Jebem mater u Jebeni pičku i Messi. sucu i svemu! Snimamo. Reci gospodine, je li je pravedan jedan 11-terac ili nije? Reče gospodin na HRT-u. Jel nas opet sused zajevo? Sudac, ne sused. Vijeće. Jel tako? Evo, gospodin je od reprezentacije Waterpolo. Hrvatska. Hrvatska, točno. Hrvatska. No. Vaterpolo, ne vaterpolo. Hvala lijepo. Idemo dalje. Idemo. Au, pičku materno, sad još i drugi gol pa. Ko je to kurac, ljudi? Neka naš igra, evo, a naš igraju ko kurac igra. Nego Argentina. Što Argentina? Argentina. Ništa tako nego Argentina. Jebem ti mater, Argentina! Jebem mater, što god puca gore! Argentina! Argentinci slave ovo. Dobili Hrvate. Usred Zagreba ovo koji su dobili Hrvate. Marš jebem ti mater, u pičku ti jebem. Se vrti to, vrti. Evo, dragi prijatelji, Jogo Bonito nogometa. 2:0 vodi Argentina. Poluvreme, bit će teško. Sad smo prvi put u Gabuli. Sad se mora pokazati naša ekipa. Evo, Argentinci već slave usred Zagreba. Dragi prijatelji, idemo na ništa. Šta vam kažem, šta će sada naš dragi izbornik reći ekipi, mora da im sada, da ih išamara sve, da se potegnu. Vatreni vloger Nestor Romel, idemo, šta ćemo, vatromet ide koda da je već finale Hrvatska pobjedila, u biti neki argentinski agenti tajni se tu, tajni argentinski agenti se postavili na krovu zgrade i počnu već slaviti, ali možda prerano slave. To je to provokacija, Vlašić ubacio u sredinu, blokirao